njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no kucyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite twese tudafite ko kwambara ubusa ntabwo kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa nta muryango ubaho wo kwambara ubusa ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe ni ubusa buri mu mutwe nicyo kibazo niho bishingira mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye inshingano tuzaba twuzuza ni izihe tuzibaze ni izihe ni nyuma gato y'ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze kuri iki cyumweru mu masengesho ngarukamwaka yo gushima Imana no gusengera igihugu yabaye ku nshuro ya 30 akabera muri Kigali Serena Hotel. Biravugwa ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze guta muri yombi Kwizera Emeline umaze iminsi arikoroza ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amashusho y'urukozasoni bivugwa ko araye. Iyi ni Hoparion TV, ngendeye Emmanuel Byiringiro nguhaye ikaze. Amakuru aravugwa ko uyu mukobwa yatawe muri yombi n'abakobwa bagenzi be batatu, aho kuri ubu bivugwa ko bafungiye mu karere ka Kicukiro. Biravuga ko batawe muri yombi kuri iki cyumweru tariki 19 Mutarama 2025. Amakuru avuga ko intandaro yo gutabwa muri yombi kwa bakobwa batatu byaturutse ku mashusho y'urukozasoni amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko ari aya Emeline Kwizera uzwi ku kazina ka Ishanga yagaragaye yisambanya akoresheje icupa ry'inzoga. Aba bakobwa batawe muri yombi nyuma y'uko kuri iki cyumweru perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame yanenze bikomeye urubyiruko rwirirwa rwiyandarika rwambara nabi rukambara ubusa rukajya no mu muhanda no ku mbuga nkoranyambaga. Umukuru w'igihugu yatangaje ibi kuri iki cyumweru mu masengesho ngarukamwaka yo gushimira Imana no gusengera igihugu yabaye ku nshuro ya 30 akabera muri Kigali Serena Hotel. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ko imico yo kwiyambika ubusa mu ruhame, amakimbirane mu miryango, ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge bituruka ku burere bukeya abana baba barakuranye mu miryango, ndetse n'ubuyobozi bukaba buba bwararangaye mu gufata ingamba zihamye hakiri kare. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga ko bibabaje kubona umwana muto yambika ubusa ku gasozi kuko burya ngo mu mutwe haba hambaye ubusa naho. Ibyo bikaba ntaho byageza ubikora cyangwa ababikora barebera bakabifata nk'ibisanzwe. Kora subscribe ukande kukazogera usharinge kugira ngo ukomeze kunshyigikira. Dukomeze kubana mu byegeranyo n'inkuru zicukumbuye kuri Hoparion TV. Ndabashimiye.